Oh yes, hallo ndabemera cyane inshuti zacu zakadasohoka, reka nongere ngusuze kandi nguhereze ikaze wowe udahwema kutugaragaza ko udukurikira. Nizere ko wamaze gukanda subscribe, kandi niba utarayikanda umwanya n'uyu, ugize amahirwe ufunguye ino video, kanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Iyi ni Sports Star TV, nizere ko umeze neza, gusa nawe utameze neza humura, Imana irahari kandi irakureba. Uyu munsi rero hano ni siporo tugiye kuba tuganiraho. Turaganira kuri liste ndende y'abakinnyi bitwaye neza cyangwa se bafite amanota menshi cyane ku buryo babasha gutsindira Ballon d'Or. Tugiye kureba urutonde rw'abakinnyi 10 bahabwa amahirwe yo kuba bakwegukana ino Ballon d'Or y'uyu mwaka wa 2024. Ni urutonde twagendeyeho twifashishije imibare y'abo bakinnyi, uko bagiye bitwara, uko buri mukinnyi uko yitwaye ku giti cye, ndetse no muri club akinira se byari bimeze bite. Tugendere ku bitego yaba yaratsinze ndetse na assist cyangwa se imipira yatanze ivamo ibitego, imikino yitabiriye. Turarebera hamwe imikino yaba yarabashije gukina ndetse n'amarushanwa yitabiriye, se byagenze gute, yamugejeje, yafashije iki club, yafashije ikipe y'igihugu gute. Ndetse muzi ko hari urubuga rugenda rutanga amanota kuri buri game, cyo bita game point system. Yes, nibyo turi bushingiro tureba urwo rutonde rw'abakinnyi bagera ku 10. Munyemere rero duhere ku mwanya wa mbere. Umukinnyi uhabwa amahirwe yo kwegukana iyi Ballon d'Or ni umunyabrazil ukinira ikipe ya Real do Madrid, bamwita Vinicius Junior cyangwa se bakagahina bakamwita Vini. Ni umukinnyi wabaye igitangaza muri uyu mwaka, dore ko yafashije ikipe ya Real Madrid kwegukana igikombe cya La Liga ya 36 bari guserebura muri iyi weekend. Ikindi kandi yafashije ikipe ya Real Madrid kuyigeza ku mukino wa nyuma wa UEFA Champions League. Murabyuka uruhare rw'ibitego 2 muri kimwe cya kabiri bakina n'ikipe ya Bayern Munich. Imibare rero ivuga iki kuri Vini Junior? Bivuga ko yafite ibitego, yamaze gutsinda ibitego 13 ndetse atanga assist 5 muri La Liga, ndetse ibitego 5 na assist 4 muri UEFA Champions League. Ngayo nguko rero niwe uri ku mwanya wa mbere. Tujye ku mwanya wa kabiri, bamwita Jude Bellingham, umukinnyi ukomoka mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse akaba akinira ikipe ya Real Madrid muri uyu mwaka, aho yasinye Real Madrid avuye mu ikipe ya Borussia Dortmund. Ni umukinnyi witwaye neza cyane, performance y'agatangaza kuri Jude Bellingham mu mwaka we wa mbere muri Real Madrid. Yayifashije gutsinda ibitego 18 ndetse na assist 4 muri La Liga, mu gihe muri UEFA Champions League yatsinze ibitego 4 na assist 4. Urumva ko ni performance cyangwa se imyitwarire idasanzwe, kuko yafashije ino ekipe kugenda ibona amanota aho byari byaguranye. Twibukiranye neza muri El Clasico, match ya mbere na match ya kabiri, niwe wagiye utanga intsinzi ku ikipe ya Real Madrid yabaga iturutse inyuma yabanjwe n'ikipe ya FC Barcelona. Ikindi kandi uyu mukinnyi twibutse ko niwe watwaye ibihembo 3 by'ukwezi muri La Liga akigera muri shampiyona ya Espagne ya La Liga, kandi nawe akaba yegukanye igikombe cya La Liga n'ikipe ya Real Madrid, ndetse nawe akazaba ari ku mukino wa nyuma wa UEFA Champions League uzaba tariki ya 1 y'ukwezi kwa gatandatu mu gihugu kiwe cy'amavuko mu Bwongereza, kuri stade ya Wembley, bacakena n'ikipe yavuyemo ya Borussia Dortmund. Ku mwanya wa gatatu hari Kylian Mbappe, umukinnyi wakiniraga ikipe ya Paris Saint-Germain ndetse n'igihugu y'Ufaransa,
ariko akaba muri ino weekend nawe yamaze gusezera kuri bagenzi be bakinanaga muri Paris Saint-Germain, akaba avuga ko mu minsi iza aratangaza ikipe inshyashya azaba yerekezamo. Ni Kylian Mbappe wafashije PSG cyangwa se Paris Saint-Germain kwegukana Ligue E, ko kandi yafashe ikipe ya Paris Saint-Germain gusezera ikipe ya FC Barcelona mu mikino ya kimwe cya kane cya UEFA Champions League, nubwo ekipe ye itashoboye kurenga kimwe cya kabiri kuko yakuwemo na Borussia Dortmund ku giteranyo cy'ibitego 2-0. Imibare rero ivuga iki kuri Kylian Mbappe? Ivuga ko ibitego 26 na assist 7 muri Ligue E nibyo yabashije gutsinda, ndetse muri UEFA Champions League ni ibitego 8 byonyine yamaze gusezererwamo. Ku mwanya wa kane hari rutahizamu w'ikipe ya Bayern Munich ndetse n'ikipe y'igihugu y'Abongereza Three Lions, afite amanota 835. Nicyo ni cya kinyamakuru kiba cyaragiye kibahereza amanota. Uwo ni Harry Kane, ni umukinnyi w'igihugu cy'Ubwongereza ndetse n'ikipe ya FC Bayern Munich y'i Bavaria mu gihugu cy'Ubudage. Uyu mukinnyi rero ntibyamuhiriye, dore ko akigera mu ikipe ya Bayern Munich kuri Super Coupe baje gutsindwa n'ikipe ya RB Leipzig ibitego 3-1. Igikombe cya mbere akaba aragitakaje aho ngaho, ariko ntiyacitse intege kuko muri Bundesliga yagerageje kwitwara neza nubwo ekipe ye itaje kumufasha, kuko muri Bundesliga amaze gutsinda ibitego 37 ndetse na assist 8, mu gihe muri UEFA Champions League afite ibitego 8 ndetse na assist 3 nibyo yamaze gusezererwa nywa, dore ko yasezerewe n'ikipe ya Real Madrid. Ku mwanya wa gatanu n'ubundi hari umwongereza ukinira ikipe ya Manchester City, onawundi ni Phil Foden Walter, amanota 778. Phil Foden rero yakoze amateka kuko iniyo sezo ye y'agatangaza, niyo sezo yakizemo imibare myiza cyane, kuko muri Premier League afite ibitego 17 ndetse na assist zigera ku 8, mu gihe muri UEFA Champions League yatsinze ibitego 4 ndetse na assist 3. Ngayo nguko ni umukinnyi mwiza wafashe ikipe ya Manchester City nyuma y'ivunika rya Kevin De Bruyne ndetse n'aba Haaland, ariko we yakomeje afasha ekipe ye ya Man City. Ku mwanya wa gatandatu hari umudage ukinira Bayern Leverkusen, ikipe ikoze amateka muri uyu mwaka kuko igejeje imikino 50 itaratsindwa, iri kuri finali 3 uyu mwaka. Onawundi ni Florian Wirtz, afite amanota 762. Florian Wirtz ni ikipe ya Bayern Leverkusen, ni ikipe yaje uyu mwaka itungura benshi, dore ko yamaze kwegukana Bundesliga, ikaba iri kuri finali ya Europa League izakinamo n'ikipe ya Atalanta yo muri Serie A cyangwa se mu Butaliyani. Florian Wirtz afite ibitego 11 ndetse na assist 11 muri Bundesliga, ndetse muri UEFA Europa League yatsinze ibitego 4 ndetse na assist 4. Ku mwanya wa karindwi twihuta cyane hari Erling Braut Haaland, Manchester City ndetse na Norway cyangwa se Norvege. Ni rutahizamu wagize sezo nziza ishize, gusa ntibyaje kumukundira ngo yegukane Ballon d'Or kuko Lionel Messi yari yagize imibare myiza nayo muri uriya mwaka w'imikino yashize, ariko uyu mwaka nawo ari mu bahataniye iyi Ballon d'Or ari iya mbere kuri we, dore ko yafashe ikipe ya Manchester City nubwo yagiye arangwa n'utubazo tw'imvune no gusiba bya hato na hato imikino, ndetse Manchester City igasezerwa muri UEFA Champions League, gusa Premier League baracyahari ndetse no kuri FA Cup bari finali. Muri statistique ze rero ibitego 25 ndetse na assist 5 muri Premier League, ibitego 6 muri UEFA Champions League, afite amanota 756. Erling Braut Haaland nawe arekaba ari kuri urwo rutonde.
ku mwanya wa munani hari mugenzi we n'undi bakinana mu ikipe ya Manchester City ariko we ni Espanyol, ni umunya Espagne, bamwita Rodri Hernandez Cascante. Nawe imibare ye ikivuga itubwira ko ibitego 7 ndetse na assist 9 muri Premier League, ndetse n'igitego kimwe na assist 2 muri UEFA Champions League. Uyu ni umukinnyi w'inkingi ya mwamba mu kibuga hagati mu ikipe ya Manchester City, dore ko imibare nayo ibivuga, kandi yatugaragarije ko ubwo atarahari mu gihe yari yabaye suspended ntabwo ikipe ya Manchester City yitwaraga neza. Ku mwanya wa 9 tugana ku musozo hari umudage ukinira ikipe ya Real Madrid, onaundi ni muzehe wa kazi Toni Kroos rero imibare ye ivuga iki? Ivuga ko yatsinze igitego kimwe ndetse na assist 7 muri La Liga ndetse na assist 1 muri UEFA Champions League, ariko uyu akaba inkingi ya mwamba. Ibyo Real Madrid byose igezeho ibikesha uno mugabo, kuko nawe yagizemo uruhare rutaziguye cyangwa se rutari ruto cyane, bitewe na experience yagaragazaga mu kibuga, yafashaga abagenzi be bakiri bato bakina mu ikipe ya Real Madrid. Ku mwanya wa 10 ari nawo dusorezaho kuri uru rutonde, nuko hari umwongereza ukinira Arsenal the Gunners, bamwita Bukayo Saka Temidayo Ayo Yinka, amanota 726, nawe amutereka ku mwanya wa 10. Ayo Yinka Temidayo ari kuri urutonde bitewe na sezo y'agatangaza yageze mu ikipe ya Arsenal, dore ko ikipe ya Arsenal iyoboye urutonde rwa Premier League kugeza ubu ngubu n'amanota 86. Uruhare rwa Ayo Yinka Bukayo Saka ruragira ruti mu mibare ibitego 16 na assist 9 muri Premier League, ndetse n'ibitego 3 na assist 4 muri Champions League. N'umukinnyi ugize sezo nziza we na Phil Foden, nizo sezo zabo za mbere nziza cyane kuva bagera muri English Premier League cyangwa se bava mu tudemi bakinagamo, bakaba aribwo bagize sezo nziza y'agatangaza. Ni amahirwe masa rero kuri aba bakinnyi 10 tubashije kuba twabagezaho uko bitwaye, ndetse n'amahirwe bafite kuri Ballon d'Or. Mbibutse ko haramutse hari utwaye Ballon d'Or muri aba bakinnyi bose twavuze, buri wese wayitwara hano yaba ayitwaye ku nshuro ye ya mbere, mu gihe ukizigenza Lionel Messi afite Ballon d'Or 8. Amahirwe masa rero kuri abasore bose uko twabavuze ari 10, ndetse mbibutse ko twashingiraga ku mibare bagize muri uyu mwaka w'imikino, ndetse n'icyo bita the point system, niyo twashingiyeho ku manota bagiye babaha, dushingira ku bitego batsinze ndetse na assist cyangwa se imipira iva mitego batanze, inshuro bagaragaye mu kibuga cyangwa se imikino bakinnye, ndetse n'amarushanwa bakinnye urwego ariho. Sasa rero ubwo naho gutega amaso, kuko hagiye kuba andi marushanwa ya Euro, Copa America, ndavuga abo muri Amerika bazakina Copa America, abo muri Europe cyangwa se i Burayi bakine Euro 2024, nabwo bizagena uzatwara ino Ballon d'Or. Buri wese rero anahe kugira ngo yongere ibigwi bye ndetse n'amanota yo kuba yakwegukana iyi Ballon d'Or. Reka rero ngushimire nawe twarebanye ino video ukaba ugeze ku musozo wayo, nkwifurize kugira ibihe byiza, kandi wibuke gukanda subscribe, like, share ndetse na comment, kugira ngo buri munsi tujye tubana, kuko buri munsi hano tuba dufite amakuru menshi cyane kandi ya siporo, kuko ino channel ni ya siporo, ni yanyu, ni yacu muri rusange. Dushyigikirane rero kugira ngo tugere kuri byinshi, kuko abafatanije naho batabasha kugera, kandi Imana iravuga ati abari kumwe nanjye nzaba ndi kumwe nabo.